Paul Morgan, tafliad i'r Barry, derbyn y bel yn ôl gan McLagan. Mae'n disgyn i Cotterill! Jordan Cotterill. Cyfle clir cynta'r gêm i'r Barry. Patton. Bel i gyfeiriad Toure, mae'n adlamu i Toure, mae Cotterill hefo fo. Jordan Cotterill! Wel, o lia taro'r targed oedd y disgwyl yn fanna. Oedd o'n siomedig. Kelly, wnaeth o dan honna braidd. O glamu dros Stevens. Mae'n disgyn i Mo Toure, rwan ta Toure. Dyma Cotterill, Cotterill! Wel, 3 chynnig i Gymro medda nhw. Dim y tro hwn. Venables, lle. Sgan Henry Jones. Jones Benben hefo Morgan. Stevens cael ei greisiad heibio i Patton. Mae gwiro i lwybr Venables. Chris Venables. 53 o funudau ar y cloc. Y creisiad yn un campus gan Stevens. Venables yn y fan ar lle. Sean Smith. Dyma Chris Sargent. Cychwyn i gêm gyntes dod ar fenthyg o'r Seintia. Chwipio i greisiad i fewn i'r cwrt. Mae disgyn i Kieran Smith! Smith yn dyblu'r fantais. Chydig llai nag awr wedi chwarae mae'r faes tegid. Y bala mynd ar y blaen o 2 gôl i ddim. Y creisiad yn hyfryd a'r anel yn gywir gan Smith. Hugh. Toure. Dyma Patton. At McLagan, mae Toure wedi parhau a'i rediad. Dyma fo'n derbyn y bas gan Patton. Mae o'n gry y bel i fewn. A Jordan Cotterill o'r diwedd! Y capten yn rhwydo. Mae wedi cael sawl cyfle. A mae'r Barry nôl yn y gêm. 65 o funudau wedi chwarae. Clayton Green. Dyma Toure. Toure dal Burns. Mae Green wedi parhau yr ediad, mae McLagan yn y canol! O, maen nhw gyfartal! 2 munud ar ôl iddyn nhw sgorio gynta. Mae'n 2-1. Symudiad slick. Clayton Green ar creisiad. Camgymeriad gan Morris. Patton yn clywed Gavin Chesterfield yn annog i chwaraewyr o'r ystlys. Chris Hugh, rhediad nodweddiadol gan fo. Drychwch ar y lle gan Toure. Doedd o ddim yn cam sefyll! A mae Mo Toure wedi rhoi y Barry ar y blaen. Mi oedden nhw ar ei holi o 2 gôl i ddim. O'r rhyfeddol am berfformiad gan y Barry. Pas wych gan Hugh. A Toure yn gwbl sicr. Gavin Chesterfield, ydi o'r fi'n gweld i dîm yn cyrraedd Ewrop ar ôl blynyddoedd llwm yn hanes y Barry. Hugh ar geicrydd, McLagan Benben efo Kelly. O be mae Morris yn ei wneud? McLagan! O, mae hi'n bedwerydd! Maen nhw wedi sgorio 4 gôl mewn 10 munud. Hugh, oedd Kelly ddim yn ddigon da. Doedd Morris ddim chwaith. Mi oedd McLagan. Lewis. Da ni fewn i'r funud ola. Mae'r Seintia newydd ymhell bell ar y blaen yn y dre newydd yn ôl beth da ni'n ei ddeall. Oes na gôl i sicrhau pethau. Fahia! Oes yn wir! Y bumed i'r Barry. Stynwch am y pasbort hogia. Da chi yn mynd i Ewrop. Momodo Toure. Pas hyfryd. Fahia. Y bumed. Half-time, felt as if he was a good buzz in the change room, felt the information was right, felt as if, we could go on in the second half and win, but yeah, then we concede 2 sloppy goals after a great chance, and, well, yeah, the rest then, as I say, is history, I suppose. Just the first half was quite even, no one really looked like winning it, and then we started the second half really well. Go 2-0 up and then press the self-destruct button again, as soon as they get the first one for them, which makes it 2-1, and the lads start to panic because we've been letting goals in, and they just caved in, just not good enough. Yeah, I got quite emotional, I'll be honest with you, as a few of the boys did, because we've just been on a hell of a journey, Didn't have a kit,
5, 6, 7 years ago, whatever it was, and some of those boys have lived every moment with us, and to be here today against, you know, an established Welsh Premier League team who've qualified for Europe countless times in recent years, and to get there is just hugely humbling, and just delighted really.